باب 315 كرياد صالحين الدرس تغليظ في نيان أنغول يمبا بين اليمين الكاذبة في وندور فناند وندغول فناند عمدا إهوري تيواغول كاتي نادا أنغول يمبا بين إهوري دون عندنا بحيث بن يالتنا الإسلام كنو نادا نيبا بكاتو جنجاني أنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وماك من حلف كلا وندر على مال امرئ ادو جودنا مسلم جل بغير حقه قال داي حقه مكو بمعنى هر عمراغو غودارو تون ووندira no don joddi makko ni laqi Allah ko hawro ya e Allah nyande dangal wa huwa hara Allah alayhi edo makko kanko ne don gadban no tikkani mo kala wakkili do fottugol Allah hara Allah no monanimo yo dumo e wondugol jatta jawle yimbe ben qala thumma qara alayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekti wonela jangani men misdaqahu ko gongondiri e odo hadith min kitabillahi ka deftere Allah azza wa jalla kala dal don innal ladina andena be yashtarun wattiroɓe ɓe haadi aadi allah ndi wa imanim e wondoje maɓɓe ne samanan qalil ila akhiri l aya haka ayam hattiɗo muttafaqun alayhi wan abi umamata iyas bun salaba alharisi radiallahu anhu anna rasulallah nde laɗana sa sallam qala o maki man aqtaa kala dow taƴuɗo kala jattuɗo kala bulukuɗo haɓɓa immuɗin haqqe e neɗɗo musilmin julɗo biyamini saabu wondore makko o daro o wonda mo fellit ko fenande jama on convain ko jonnitamo gonga faqad awjaba Allahu law haray gondi Allah waɗɗinani on ɗon annara yiite wa harrama alayhi aljanna haray Allah harminani mo aljanna few ko kanko noon sabimbinani hoore makko faqala law rajulu neɗɗo goo innani mo nelaɗo wa in kana silatike shay'an yasiran ko pihum seeɗa hunni ya rasulallah kaye nelaɗo qala nelaɗo maki on famali wa in kana qadiban min arakin hay tawi ko ceɓel hay tawi woni ko ceɗel ɗaɗel wiyet lekkum wiyete kum araki kum naferema rawahu muslim an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma an nabi ko ƴetta annabajo sallallahu alaihi wasallam qala wi al-kaba'ir bakkatuji ɓurɗi janɗude ɗin aynade al-ishraku billahi ko shirkangol Allah tabaraka wa ta'ala wa uququl walidayn e ƴaggangol nene e baba wa qatlun nafs e warugol wonti innocent ki bonna hay hunde wal yaminul ghamus e wondugol fenande wondore muttunde ko fanda muttunde ko ɓayde muttina e joom mayre nder bakka toon o mutta toye ko ɗum wiinde jamminde al ghamus haray ɗiɗo koko jeeyaɗe akbarul kaba'ir ji ɗum rawahu al-bukhari wa fi riwayatin nare filla anna arabiyan kejo jaa arno ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah mal kaba'ir kun ɗon akbarul kaba'ir qala nelaɗo maki wallin kulli al ishraku billahi ko shirkangol Allah qala gorkon inni thumma maada rekti hon ɗum kadi nelaɗo kako ɗum tun qala ɓe maki al yaminul ghamus e wondore mutande e muɗum qultu min nelaɗo wamal yaminul ghamus kon ɗon wondore mutinande qala nelaɗo jaabimo alladi ko on neɗɗo yaɓutate o taƴƴirowo maala imri'in jawdi neɗɗo musilmin julɗo yani bi yaminin saabu wondore makko huwa tawa kanko fiya nder wondore nde haray mandi ken kaadibun o fenayi o tewi pas o feni o wondi fi o ya perdu haqqe muɗum noon yo Allah tabaraka wa taala dande en son daari noon majorité no wuriɗano hande ko ni yo Allah ɓeydi en hicinde amin wallahu a'ala wa a'lamu